Jučer sam htio dati otkaz. 4. put u zadnja 3 dana. Nije ovo za mene. 15 sati dnevno lovim ribu, a po noći vozim brod. Većina ljudi koje pozna ne bi im povjerila bicikl, a kamoli veliki brod. Dao bi otkaz, ali nemam kud. Najbliže kopno je na 1500 km. Šta je meni ovo trebalo? Sutra je novi dan. Prokleta je Amerika i zlato što sja. Joj, pardon, omaklo mi se. Amerika nije radi znoj, ostaje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i rock'n'roll. Na Beringovom moru lovimo halibute, prvoklasnu ribu za kojom lude Japanci. Meni su najdraži mali primjerci, onako do 10 kila, jer ih lakše čistim i punim ledom. Gene, moj kapetan, voli kad imaju preko 100 kila, jer svaka kila znači $14. We love the big fish. We think of the big fish like, kind of like what people in Croatia think of Mikulina Bišćak, just beautiful. You know, same thing, except we think of a halibut like that, so we're kind of weird. Well, it's a peculiar story how you ended up on this, Norberg. We actually saved you off at the North Point. After a manic summer of tendering on the North Point, we decided to take some young blood and break him in and actually abuse him. I mean, really use him for all the jobs nobody wants to do. Nalazim se na jednom od svojih radnih mjesta. To je tank u kojem držimo ribu, u kojoj lovimo halibute, a riba mora biti u ledu. Niko ne želi taj usrani posao, pa su ga dali meni. How's my hair? How's my hair? Oh, Lord. Around 75 hooks a tub to 100 hooks a tub. That's a lot. No wonder my hands are barely working right now. I've already stuck myself a couple times. Very dangerous. Back here it's safe. Up there it's dangerous. Sometimes people don't pay attention to where their feet are, and the line runs behind them. As soon as that anchor goes over, it can sweep you right over the rail. Once that happens, you ain't coming back alive. You about done doing that shit, Boris? Making me nervous. Boys need help. I don't understand English so well. What do you mean? Work. Work. Truli kapitalizam. Samo radi, radi, radi. A kafica, cigara, jedva čekam kopu. To je ona druga slika, to je Amerika. Nekako u isto vrijeme kad sam se ja vratio iz lova na tuljane, Boris je konačno stigao na Kodjak. Rock and roll. You know the day destroys the night, night divides the day. Znaš šta, trebamo napraviti plan puta. Onaj plan puta trebamo složiti negdje u miru. Da znamo da idemo dalje. Dobro, nećemo doći. Vodim te na neko mirno mjesto.
Auto ili ti sviđa? Da mi se sviđa auto. A? Ovo je mrci na stari dobar. Aha. Koji umire. Mislim da spada. Kotrlja se i ja ga ne tankam. Mislim, super. Što uopće nije loše, mi smo ovdje jako sponzorirani od strane dobrih Amerikanaca. Da. A mislim, ja sam već 3 mjeseca najde si u redu da imam auto. Idemo u šumu, ima jedan prekrasan park. Tamo ćemo na miru se dogovoriti za dalje. Na mirnom mjestu gdje me Boris doveo, sve smo se dogovorili. Držimo se plana da zajedno putujemo od Aljaske do Hollywooda, a u međuvremenu nek živi rock'n'roll.